So we really have that's to it. look at that. I think it's a good thing. So, from today onwards, I'm not saying I won't call you Mr. Tapu. You are now Mr. Lanyula. Mr. Culture. Mr. Culture, thank you so much. Thank you very much for having me. Thank you very much, everyone. Rekode voisa ngamanda rina fulufhelo ya uri vathu vha ḓo kandela phanḓa vha tshi kwamana na riṋe kha Lanyula podcast. Yone i no khou ri gudisa zwithu zwinzhi, i tshi gudisa tshaka dzo fhambanaho uri vhathu kha vha ḓiphine nga uri vhone ndi muvenḓa, nṋe ndi musuthu, nṋe ndi mukhalanga, nṋe ndi mudeleli, nṋe ndi mukalanga. So vhathu kha vha ḓiphine ngauri vha ḓipfe vho vhofholowa vha tshi khou shumisa mini ndimi dzavho ngauri ri khou ḓivha uri ndimi dzi khou ḓa nga nḓila dzo fhambanaho. Vhathu vha nga kwanisa uri vha kwamane minyanyani kana gai Kana u lavheleka. kanti vha zwa uri hayi namusi ri khou ri khou goma fhano mbekanyamushumo ya namusi i khou fhelela fhano. Kha vha sale zwavhuḓi nga mulalo vhathu vha hashu.